sad ja ovde se izvinjavam svim mojim kolegama koji su bili sad na ovom HR World Summitu, zato što sam pričala o ovome, o tome u kojim uslovima danas mi učimo i danas radimo. Znači samo kratak podsjetnik, ali onda posle toga ćemo ići dalje, neće biti velikih ponavljanja. Znači suštinski ovo je istraživanje koje je Burson by Deloitte uradio još 2015. godine i još tada je zaključak bio da savremeni zaposleni, modern learner, kako ovde kažu, savremeni zaposleni se u stvari je osoba koja je i preopterećena i nefokusirana i nestrpljiva. Preopterećena u smislu da su u to vreme navodili da skoro 40-41% aktivnosti koje imaju na poslu nisu neke aktivnosti koje njih vode do cilja. Znači veliki broj stvari doživljavaju kao distrakciju, kao nešto što nije bitno, a opterećeni su time. Znači veliko opterećenje. S druge strane, nefokusirani u smislu da u to vreme 9 puta na sat otključavaju svoj mobilni telefon. Znači onako čisto da provere šta se dešava. To se svako malo dešava i svako malo odvraća pažnju. Takođe na svakih 5 minuta su imali neku vrstu prekidanja koje nisu sami izazvali, jer ta prekidanja sada mogu da dođu. To mogu da budu mailovi, mogu da budu telefoni, četovi, šta hoćete, toliko kanala komunikacije ima. Znači non stop su neka prekidanja i ono što je nestrpljenje je da su u stvari navodili da ne mogu mnogo da izdrže, da u stvari više od 4 minuta neki videoklip odgledaju, znači ne duže od toga, a oni koji su web dizajneri i oni koji pišu copy za web strane imaju 5 do 10 sekundi da zadrže pažnju nekoga ko sad vidi neku određenu informaciju, 5 do 10 sekundi da ih zadrži, inače će oni odscrollovati dalje ili otklikati dalje. Znači, suštinski to je bilo još 2015. Ja imam utisak, nisam videla slična istraživanja na ovu temu, nisam našla, ali ja imam utisak da se još više su se stvari ubrzale sa većim brojem online kolova, online sastanaka koji sad postoji nakon korone. Ranije je barem bilo sastanci kada su uživo, ipak se negde vodilo računa zašto organizujemo sastanak jer treba neko vreme da se pojavite, odete fizički na neko mesto. Sada se to mnogo lakše dešava i mnogo je veći broj tih sastanaka. Tako da imam utisak da smo još u tom smislu još više rasejane pažnje. I onda kada na taj način razmišljamo, imamo probleme sa kojima pretpostavljam da se suočavate, a to je da imamo problem da zaposlene i motivišemo da se uključe u programe koje mi organizujemo, da nam nije lako da nađemo termin koji će svima odgovarati, jer toliko stvari imaju kojima se bave. Kada se i prijave, suočavamo se sa time da otkazuju u poslednjem trenutku ili se samo ne pojave, znači to je takođe jedna stvar, pogotovo kad su online dešavanja, nekako je lakše da se ljudi ne pojave, manju odgovornost osjećaju. I drugo, i kada se pojave i kada su tu, imaju i opet veliki stepen distrakcije, zato što je to. Ili ih neko zove, ili ih prekidaju, pogotovo kada je online, kada sve se dešava, u stvari imaju veliki broj. Četovi iskaču, mailovi iskaču, velika je distrakcija i za ljude čak i kada su tu. I mene suštinski, ja sam negde neposredno nakon korone, kada su i dalje smo radili neke live online radionice i dalje se one i rade, meni je to bio u stvari glavni utisak i glavna, da kažem, drugi izvor inspiracije zašto sam razmišljala o različitim načinima, u stvari kako taj problem da rešimo, jer sam bila suočena sa situacijom da, eto, ako držimo radionicu, neka je to neka komunikacija, upravljanje stresom, da imamo zaposlene koji su tu i imate one koji su se pojavili, koji su jako zainteresovani da učestvuju, ali mi negde onda kažu ili putem četa, izvinite, ja neću moći da se uključujem, pratim koliko mogu, ali sedim u ekspozituri, primam klijente ili gde god sedim i primam klijente, tako da ću se uključivati, isključivati, po potrebi neću, da znate prosto da kad su breakout rooms neću moći da učestvujem u tome. I meni je to onako bilo stvarno frustrirajuće zato što razmišljam to je jedna lose-lose situacija.
organizacija je platila, daje novac, mislim da se taj novac ne koristi na najbolji mogući način jer efekti su takvi da ljudi nisu potpuno fokusirani na to što radimo. Ti ljudi koji su tu i koji bi želeli, koji zanima, oni su tek frustrirani jer ne mogu da se fokusiraju i s treće strane na kraju i meni kao nekome ko sam predavač, postavlja mi se pitanje smisla toga što radim, zato što ne vidim da mogu da napravim neki efekat, neki značajni. Tako da su to neki problemi sa kojima se suočavamo.